Kwani wewe ya mwezi oyo rasomo kodano Dominiki ebendera Yesu nyimuki horoga tukwana ni asembe Bwana Yesu asifiwe. Yesu somete Mungu atemo elimu tumia kurepresent kwa taya kama togane bibi binde. Yesu somete kitabu ya Second Chronicles chapter 7 verse 14. Edimo mate na kwana akinde to some elinde togane ase if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Amen. Kitura nyenyeke turyo musubwa Nyasaye tukumusaba Nyasaye ne wa masaba itokoro igoro nani nawe ni ese yaito ne ruwa to turware ese ya ruwarire ngoni kovuga te bire nywe che kikuru asore ore ni Nyasaye ese ya bere mbe tusabe Baba ninakushukuru ninasema ni asante kwa sababu wewe ni mtakatifu hakuna mtu mwingine aliye kama wewe. Mmekabidhi kila mmoja Bwana ambao mmemwezesha amekuja katika matangaya ya ndugu Dominiki ili Bwana sherehe ya mwisho kumwaga katika ulimwengu huu. Nakushukuru kwa sababu ya mipangilio yote. Naomba neema na kibali kashuke katika maisha yetu. Wacha sifa na utukufu sikakurudia kwa sababu na stahili katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Barikiwe sana. Amen. You
asante kwa watu wote kwa ajili ya Dominic siku ya leo, na leo ndio siku ya mwisho yake. Na washukuru kwa maana muwe wapole, na watu wangu hao wa nyumbani mwachilie wageni wapate viketi wakati. Mwachilie tu kwa upendo wenu, na waomba mwachilie. Tena naona hii mkutano ni mkubwa tena. Hii Dominic ana kanisa lake. Hii kanisa lake ndio inaendelea kutuongoza. Mimi mahali nitaongoza mahali kidogo sana. Hata yule vice chairman wangu atafika, ni mahali tu tutaongoza kidogo. Na kota wako na nafasi yao. Na tuna muimbaji leo yuko hapa. Na yeye ataweza kutuimbia. Najua hiyo ndio siku ya leo tutaendelea na hiyo mpaka tu mahali saa ile tunamalizia. Nataka kuchukua nafasi kidogo sana kwa ajili ya nyumbani. Msemo mmoja wa nyumbani. Nitamuita tu azungumze. Huyo ni tunaita ni baba ya Dominic mdogo. Mkubwa. Sasa mzee Kiji kuja hapo zungumza kidogo tu. Hiyo ndio nafasi tu nakupatia. Luisa, hace sama ben alakwani imwe. Yamano. Wakumi koliande. Makweta ya kwetwa. Kurkare. Makwori kero yako. Makshama makwori yako kero. Kile bilko ya ko ngatara. Kinibuya. Ndio kura ko ngatara ma wata ma to ko ngatara to ko ya. Ya. Nje kwa kapora sana so mana samani kiorale. Nje kombate wao ndio kwa basi ana wao ndio kwa kana ine. Usina mama samani kuna kwa mromo kombate kwa kabele loko kumubuke. Nje kini. Wao ndio sikini ya mtostiki baadaye. Mali tayari na baadaye. Huyu mzee ndiye mkubwa kwa Mugute. Sasa nitaweza kupatia mama mmoja tu kwa nyumbani mmoja tu, alafu na yeye azungumze umonge na korode ndio. Abana banyasaba kana banne biyamore. Kinaira ne biyamono to mwana ne to miniki. Ego ni kueleza. Mwana yeye na mwanje tamano lakini nyasai na mwanje tamano. Didi na mange ko rutarashia ke mtu mali. Chibu karibu. Abantu baminto bono abu nona akorerese kebindi kia abantu banka na iranire kebindi kia bageni. Kebindi kia bageni mono mona nkoligereria korwa aba korwa sesami na korwa ase Dominic elinde onye barorro abageni baito ntagetoyo mate nene na korwa kosemoche mwezi bosia njugo cha mwezi bosia mwa kwebicha osemusar butiga injwa ngo cha bosio aya mabwe kanda atigera kwa na yasabe sawa karibu abageni nata korwa asoyo minto sami na korwa asoyo korwa Dominic injwa ngo cha matu bali mwacha ya murabageni baito injugo changa
Okay, chikolera. Na neva pole. Chikolera. Chiri chikoro kuchikolera cha kingi. Na na chinta gete mocho go cha mwezi motwa. Chikolera. Chikolera nyanchi yo na atumire kurwabwe. Chikolera. Pachir. Abantu bami ntombi yamule. Nkole ngekera twachira matanga otugotenenerwa. Emwale wanta tokoleiga. Nukaruli baga omoteneneri arangeri kolengana bunate ebire kyagere program naire. Okay, igoti gatu wale procedure yoko kwana chikolera abana igo tigato muri kera to draft liga na lyako manyanga cyapa obo tegera lyobya abaminto banena bake mwakira sogo chakorie lyoko ni kumwana okorayane na bakwani wairibya mbia mono njese de kyo ukwe bwonjoka kurutare igonde kora ya kingi korwa so mwana korokwa osebe gose Miriam pole sana saya abanyorire enche mwenye bantororo gendo tule tigambo mwenye igombi ya mono sana. Wapenda wa Dominic na wasalimia hata kama tuko kwa mauti. Habari ya jioni. Ni huzuni sana hata kama tumempoteza mtoto wetu Dominic na ni mtoto aliyekuwa mdogo sana. Kile kinanifurahisha ni Dominic alikuwa kanisani. Na kwa hii dunia hakuna kitu utahitaji kama utamtegemea Mungu, sababu siku yako ya mwisho utajua ujui utalala vipi. Tafadhali tuende kanisani na tupate kumshukuru na kumtegemea Mungu. Esa Marieta nchengoro ku Irene Mora imanye tinga nkieko era batu mero mwana James lakini nchengi na biara James umwana onene re James yabwa. Pole asimwarana tereria na bekire pole omwana Dominiki asekorera na Sami amona na James lakini narenga ya James ya kwano korera ya Dominiki injongo goja ayo morinda kwana njumwezi goja Biamole, quiero un montón de biamolaria. Tegara to iwane biamole. Tu es simbran con ratole. Nenyangi yerna magomba manene oiga tokire quiero montar kana ngoikira magomba yega. Tariboigo. So I want to call upon Chiko Rachons Pichicha. Chiko Rachons chiche gege asebi chayoka. Chiko Radabadari mkimbie kwa sababu ya picha tafadhali. Chiko Rachons cha chichenkeni. Pako yorulo abana ni tumwa mubuga twe bicaye ya moiga mokore moruo because abantu abange batete korwa amagomba abasenga nche yangiye tabadari chikora chons pito basogotira maga nandi to kurangalia abando chake gote abanga kwa ngaye bicheyere banga aga iga muri rimwe abando totagarra tabadari abando totagarra to bari baga asenge ncho yechinga kiechi totagarra kabisa Totanga repi. Chiko racho kada de mutua tafadhali. Totanga rango. Abechi kamera tafadhali. Akraba anda woche iko brava ndako era iko.
Mwinango kwana mole. Ne chikorra chuka chiri mutua. Totaka rane bono. Okay. Ejira chikorera. Totaka rane bono bari ama sakarari tafadhali. Eto kwa masakara mokole. Okay. Bono, banga kire bicha tafadhali. Banga kire bicha. Banga kire bicha. Na mwa kire bicha igo. Make sure kare muntu capture David yebwate. Bono ga taba iga chikorere chisari utuma atiye aseje komboresa omwana osire tega iga. Tosari utiga tafadhali kwa sababu ya umati. Nyasaye abaseni toikarase twese. Toikarase. Tebare karansaye. Bono, teatro angeli Ginarome abana abaiga bonse biba icheka ikata badali Ginarome aba Ginarome na bukwana nangere tiago paka bangina bakama siba iche bonse igona balemi George Maswali tafadhali nchikocha George Maswali aichekocha aba Ginarome okora ngabayalire alcohol kidogo abana baba Ginarome on behalf ya bonsi ndade mura sari tu chari sege jomati kwanza o sari tune meaning nga tuarelire bon tuarelire tabadari yori oro monena atigara yo mubuye kawo mwe maete yo muri oro monena atigara abukwani aba yabandi oyo mubuye ka oyo mubuye ka kwani lidari yae oyo monate ba muri bane kurati kango bane bale mongi no mugako kurarwa bon Nara bateba ndimona nakini bande binga abande mbare mari otwawakirisire je njali simajuki ngorokwa oyo motonu yo bensiano yo minto yo mwacha akire buya konyeriri mwacha akabu korende ntwaro je korarameka nyireri bageri ndu yana kukwanere no yo minta kwana musubat ntebi omatinga igatora merari abayigubane de meraria musubati ominto ngara chiete mwa rendi romoji ama kweli na bare igorende mure ndane munakonya mure ngotebia bairi abana bairo bwata masikania manene oje store igo ntware konyara kukaransa buseyeso busaru tina kinara kubeka cross ndebyo yakwanirito ko bakire maega ababere bakwane bakore twabata mangana mange mbiyamono Biamano, jasa Maria Tanjera Miangorokwa, Sembranga. Awan Simura Bara, Tava Minto, Ono Megua, Usitire. One on 2 Tuavata Mangana Mange, Tatigarende program, Manga India, there are talking about Rakinde, Mualico and Simuna, Gon Biamano, Mugura Maria Tande, and no Megua. Biamano. Asanti ase musangere anobo muibone asabantu baminto bo mulinga mwaiga ndabe nalinga mbuyamano asoko koro emepango yo muibone orugwa Dominic bono inte gongoro kuricha ati majuki kwamba mwamba koibunga Charles majuki naro noyo minto ande twambete koiborururu amoiga emetienye letera kina kiate anga karati gira kyake igongo batenga mbuyamono abaire baminto mwaji jaso kombolesa matanga ya yo muibone gongo bane lingambu yamono moko ira na kogenda kuchinga cheri muira nebuya no magani yetu nera kole muibona ni kuboronge esaka saka te basakoba yakere rie ko nyore kana kobanga narore utakire kokwana nera mwa kaka kae kasini niga kokwana ngana kae
Biamono. Ndio mongino yo. Anja samaria tankoro kwana nansaka ayo motor. Kawe siano yo minto. Abana wa makorungina ga kwete naise. Bare rendire. Bara temire. Asibai kire nyantu abanjete kona nyasaye namwanjete mono. Bona mangana to miniki aikeirega. Norogendo tole. Ndaira nengo tebo mwana ulito miniki atiga. Inyasa ora akorendera omwana oyo naende ugate kanisa mono orendegesa kugya tominike gaki orendegesa kugya omwana oyo biamono tigandangerie asechikora chinarangeri tafadhali akoreria Dominic moiche gocha twara komnyokania sinche ko bange program intugocha enabate mwasariut lakini akoreria mama mwabo Dominic tafadhali kuja mbele. Ase twara komnyokania program ebangeke yakia nabaira ni bwango igo bono inchugo chomogina as in a very special way ole era sengenche omwana o oyo okora gocha chikasi ni chonspi chamwa aba Dominic moicha mbangira ni mwakwe bicha buno yate ne rega kanga chikasi ni chachira magaga all the cousins Chia Dominic and Sammy. All the cousins. Mong ni muna ko kwana iko muna kanga mo ma gaga because of time. Jikenda kwana gaki. Kerongo takabukwana wango sino. Kene umwana Dominikione onsigete. Yani onsigete umwana no makabati. Onsigete wiyapi. Marion. Wana wakinda tebenga na mwanjete lakini nyasa umwanjete. Baki umwana no tigaire no umwana oyo mubweka ando muise. Konko bayane gaki abanyene ke yore. Orali sikanirina na sengejo na abanyene nyomba. Dendero umwana gaki mumuikanye asingenjo no umwana morere taramanya kende gyonse. Wanonje nabanje to umwana atigeiru nombu atari umwana konyaga amanyete isikase nginjo yokorigia igaje to moisonde no ara wano gakije timbu atikende ngokwana mondendere asai no yanje timbu atichiru no mone no bwate to goita bakono mongna tabire igoga. Thank you so much biamono na repole bono tata kurangiri na teba ngachikasi ni chons bichicha cha kina Dominic lakini kwa namba hiyo. I just said all the cousins chia kina Dominic wakuja wapangeleni hapa tafadhali. Cousins chia the late Dominic. Cousins chia Sammy. If they are there kama muko tumalize kutoka huko. Tubangeleni tafadhali. Tubangeleni ya moiga entambe kabisa. Cousins kurunkaga na cousins kurwa maili ase baba nyokoma kabale na baba kuchabuga. All the cousins muzile mkusema kama muli hamukupewa hiyo nafasi. All the cousins tafadhali mkuje. Oh, thank you so much. Ngora hiki kasi cherire. Kulabla ikilimosa YouTube mali tafadhali tolera mo 20 asenje ya Dominic. Thank you so much. I could request kasi ni yama ya kurunka ga no yo mokuru boro monene atigare ekra bana mo ikaranza. Thank you. Biya mono. Garanza. Abantu bali bamihari ebirogo byatakaire to abagani bali batire ebirogo baikaranza. Ami tumwezi baitire gaika ya mano soko itomo gutano yebe kasi yani kero kanyoru kayere bobazi yembwate kasi ni uyoro moywa umutwe kibono uyo siru maremu kasi yani ya mano tadi yo elieta yoka just your name
ayande ngoja soma turasi biology Jankro ku sapa ni machako nkoba. Dominic kazi ni anda kama no mwana Thank you. Mbia mono Machaka. Thank you. Machaka really sana. Mbia mono Machaka. Ande pole. Tora sama bako kwa ni mbia mono mwe. Enja sama lieta ne ngoro kugres nyamboga. Kom kas liyane mamo minto na ro kubwati mamo mwabo. Ngabo na batore no gokumyo kana sengecho mano minta to siriri. Lakini rende nyasa na bwato muroberio keregen. Mbia mono. Thank you. In a very special way, ndakora ngiria bari mugete bara asabana benke bakasoma omwana Dominic. I'm sorry. Baiche barekane. They say their names. Bamenyoke kokonya bana bande. Tazama pale kwa ajili ya picha. Ngute pole. Mama yake pole. Ne nyoro kwa jumu. Wasiri umuyibori orengo muya ubwata maskani. Umuyibori orengo letro mwana yoga mwana weta rengo osari school fees. Nyasa nanyete tigari sae abe como ya sa. Thank you. Ganche Samarieta Samson Yabobo. Mwana Mariamu no hare school ya ito. Ekaratu egetenga Mariamu osirire na watu arengene gukumi pakare hii yoto bwato gukumi okanene bona ikire koba yatumurire mwana nyasa omwana orimo mwinyori muna ukora amatanga yaga kajike irinde agende nese ni kyabiri akorireki nande nege nenga nyasa nalda inu nande mbiyamo gukora omwana nyasa barinde mbiyamo. Thank you so much. Okotera Paulo Kangwana ngajara to okotera komo. Tafadhali fanya haraka kwa muziki. Tuiwa okotera okwo kwa haraka sana. Hello? Mfanya haraka tafadhali. Okotera tokole bwanga ake. Mini weri kotera kwa era. Abaswati bali bamwe abasami. The large baswati bamwe abasami. Baswati bamwe Dominic mujipange kwa ajili hiyo wimbi ikiisha muingie. Sasa nje tochi zita hiyo. Okotera kwa haraka tafadhali. Tato
Thank you. Toto garaba no? Abankora ngirinde ngora group wa meiseto at once because a program ile tight na abantu batakere boyo cyane kanisa nitakere twari bagarigija ere tobore mwase mincho yo ya Dominic. Tatukora ngiria bakoro kwa timu ile ya Transmara kama mmetoka Transmara mkuje mbele pamoja na sisters wote wakina Sami ora basubati bons bali bamwe abasami within ekerogeria abaswati bali bons plus timu ya Transmara wakuje pamoja hapa tafadhali kwa haraka. Transmara team na basubati is good, they are not there awako nataka kusonga mbele bayari bakata tafadhali akoranga ibagandi abantu bakochera Transmara team itika hapo hivyo abasubati bali batene mata bali bamwe abasami na bali bande bamwe abasami within ekerogeria gocha mata onye ko nyaraka bakaka bawo baro na roba iche babera na barabuga yako ne bagwa kuyoka iga njugo chaiga. Thank you kababo mbaro abakaka baba subati aba mindoka mbaro abakoba ito igomba na geti umete call upon them to come now abakoyo itabu mbaro they are not there. Thank you. Salute Tiga kwa sababu ya umati. I'll let you what to know. Kimawagara. Salute Tiga. Thank you. Moteri gari mote ine igota bari. Transmara mtu mmoja baki. Transmara. Wengine paki jamaliza.
na basi watu walibanka boss mutigaro transfer mtu mmoja baki watu walimotigaro mwezi. Thank you. Jina tu bosi. Basi Bwana Yesu asifiwe mkutano. Kwa sababu nimeambiwa niseme majina, hivi nataka kutii. Majina yangu naitwa mchungaji Lawrence Ombasa. Nimetoka Transmara na hudumu katika kanisa la Innocent Dominion. Nimekuja pamoja na kikundi kimetoka hapa kwa sababu ya mtoto wangu Helen Mora. Nituambia kwamba amepotesha ndugu. Hivi nimekuja pamoja na kichichi msima na marafiki. Pole sana. Bwana anajua na anaelewa. Kitu moja nilijua kwamba mzee alipotoka kwa nyumba alikuwa pamoja na yeye. Palapara Mungu alikuwa pamoja na yeye. Akilara Mungu alikuwa pamoja na yeye. Si kwamba alishindwa kuzuia chochote kilichotokea, lakini Mungu alielewa. Kwa sababu ya mtu asitaki kuelewa kusonga mbele sana, Mungu akawabariki. Jitieni nguvu, Bwana ako pamoja na nyinyi. May God bless you. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Abana abamu abasami, they are very weak. They cannot talk anything. Davadari Sami atakuja kuongea kwa niaba yao. Tibasa liutiga na boka baku anabo bari kwetinga bako nyara ukwana, you can go back and sit. Thank you so much. Thank you. Biyamono? Sokoro ya Dominic. Sokoro na nginakoro Dominic, hivi wada tafadhali mkuje mbele. Sokoro na nginakoro Dominic wakuje mbele. Arabu abakoro kwanga baiseka ba mwabo mongino lyo Dominic. If you are there, ababra ba mwabo mukuje mbele pia. Baiseka ba mwabo mongino lyo Dominic na mno mongino Sami abonsi baicha. Bahali negose. Thank you. Thank you. Thank you. Baiseka ba mwabo mo Dominic. Na bamuraba mwabo igo onyabaro abako na Sami igo imeno bare bonsi ye family yabo. Thank you. Baerire tosa yuti kata badali tosa yuti karabu wake yogi wa morebobe ego morebobe ekiagara Tote garrebano. Mbuya monasteri wa. Nono iweto ya tatakwane, inchuo tayari kwesio tatakwane to maliba. Mbuya mona sana soko twari bagaga. Ekiagera goika torero mocho koroito, ubate kanesa utwaro rie meroberi negenderete gaiga, gochiko tumutwarenge. Abacho koro baria. Sokoro chirichos. Amona baritwaru macho agatwese. Tuango gochaga tiagara na rigere imuna na pimira ko na tetega iga ifakiti na rodi de meroberi yagenderete baka na ichanire njoyo mo boni na chaga bwate meroberi yons muna bono mwana oyo mwaro teneni buga mocho ege chembere kianeke oikanara na goikakore gento oikanchi chega iga intumwango gocha mwensi njuwaja toburukana na bamwaro tubarange rugo chaga iga Nanche na bano moichano monene sana ekiagera na rambi ya tigambuga temitambeye siarukara ake mate ko siarukake bugate kana riota ikeru bugate kana korera ande yo no mocho koro no rarire gaiga ochichabu one garia ekera cha ande buna renge go chaga na ande ka batimbaye pikipiki egari karuwe kamuaka
muna ari ko minyo kal ja korora temere kianek lakini bono okorire gento urarire igonto bwato usuni enena mono sana ubwate kanyo to gutwara usuni omocho koroyone oroche no morerare omorere sana wanya pigi moroche sana no morere saiti munaro morere ko ikama kore gento ekero mori geretie kabireye amone familia rierega yonse amona bagaka bari morega bosire omocho koroyone obwate mobaisa gokora gento mwese ko mwese yani emina momo ikaransi enjerere ndonge kubwate kanoro cha mwana bwate nakanyaruka akamo akanyoroka moro mukore enjere ndonge tabasa kutuare saka namoseka namotaka kero kinekene ngomo isa kutoka namoko bwana ha kende nkeyo mura kore ko tetiganya sawa nero na kumodende amwata te program mebaiga amna kwa na amwata baiga kendre bano amwata bila kendre Toira mora gati, toira mora gati ni gati. Venga, otera mura. Otera mura. Oye, vamos a tomar, a ver, esto tú te comas. Porque entonces cuando este, como yo colo yo, no, mo que una cuana. Por aquí, vamos a abo, no va a ir a mi cabeza. Abaga kabandi na jaga iga kanyora buya bale ke matoko ambuya na baro paka to bakura mangana buna to akura buna to akurete na buna to akurete abaga kabari to akambete na baro to esa kuru orende enganeria tu akwanete moi karanse wale moi tokorone igo ibo to mangana mangenda kwa Konde to moirio gokwana kurwana magomba obeka kendo magochikaranza. Nauta to kore gobon. Thank you. Kuna maka. Nategera nango. Ko gari mona ne twa chinga ki bintu bigendere. Abali gani bo moyega. Abarai a kurutinse ma bara so musangire kanoyega. Abairi nabasani kwaninga nonyetora sama bengo bakwani mbiamole. Mbiamole naende. Kuteresa anguka. Mugwene rende morake nonyotererigwa. Inje sama lieta ankoro ku Caroline Bwari ayenda. Nje ninje oyo mwaomerio monene. Enka yende akabere ere nyakembene. Aki nganjira sida ke mabare mwaru nyakembene gocha kondelesi aki salutinga. Biama na sogo cha kondelesi. Nje aki nabompoliere lipaka nasi nyunkinga nyare ko bangu kwana. Me neyo minto mokogoti. Nero mokogoti pi. Nyakembele kwaya musonge mbere tafadhali maboko kwa na motere nyakembele kwaya abami ntumbara abale bakombwati kurwara meri bona onda tebeiga intumna mwanya bantu ntubwati kende twara taga eka obwago kwa na pole oyorole no kubwanya sae na ande na erora nyara ko bagakore million minto anda mwaga tasinga kechiga ale no gokendo bonene kero kende na botora nyara ko batu kwego lyangana kibono domi akweteiga ari ntoko nyara majibu lakini yo bwateri jibu nyasaye nero kwa umanyete ensaneli tuko lya kero yo moito abutorega iga bono ega intuni gotorega iga asaka bakirori aba kusimba tebetenga kororongwa nyene yamatecha na busaigo intunko genda tole totigemerio konya gochana gari kore ndo yora mara mia sobo mo bwae kore bwo borro na ndo borro bonene nyasa ora nyara ko baga kumoremia
ogotera mkoro tutera gake kabunge kamone koras abamo komanyete mbwate si toichana awawisa nyasana korende isase chimba bachae nyasana korende nyasana korende tera jonsi kera yonsi igona korende nyasana korende mama minto meri mokawati nyasana korende yamana seriba oyo gao jigukwana nyakembere njubu wango bosio singiwe kinsa tafadhali sawa asin kwa egota nale kuba kani asimure mwespi mandara kwana jene yons yangu tisabe munene mbiya muna singi churumu ya kwa maiti nyasama ngana muna abete na muna kujikukura nyasa ntumu nya bantu to kurama goso kutukuna mugasu no meto musiko mintu nyasa otigire no mwana wa nyasa no mokoyo wa nyasa muna rarite Yesu Kristo tumu nya bantu nyasa to gweta muna mauga ko twa jaso kusiko ngoto wabore munya sa chinguru chao kitara sumu chunya sa sumu sikuri atigaira chinguru chao nya sa kuna abantu ba singi tuna ko kusenya abantu bawo pia muna sikinjura kwanya bonsi ko tsamanga sumu torito kurwabu te kwaye taiga nduna abantu nya sa nkite lero Dominiki mambinayo ekinda abatebi ko tolenchera kogende sabali ntoraika muna tuwa kirega iga iko tuwa kira gusudia muna Dominiki ararire tuwa mwanjite otunyorire na ento mwanjite no joto koteni mwanjite njenge ndenduo asama lietan Jeremia nkuruku no wayenande pintu muru monene umwaomeli bako yone bali mwamurega ikasami ne kanisa Dominiki kwenda ate medene kwenda kanisa mukae karibu na meri egere meri atwaro morembo isaine arendo mwana uri ati tugari asengenjo ntonto ajite Dominiki ande paka nondi yakwete nto mwanjite aya ura akwana amangi na yao abatera tafadhali abatera Kwa
Thank you. Yo Kindo, Aruminae and Mount Sinai tafadhali kuja ndio tuende boda boda. Mimi wewe mwana ule ya siko tumotwa. Yo Kindo, Aruminae, omwalimu wa Mount Sinai tafadhali. Mwana ule ya. Soka kwa mbele. Yo Kindo. Abantu baminto abele tukio kama sasa ndio kwa sana madomi kwa na wabele lizo tena kwa mantinai kama kwa modelo kama yesu kwa na pia kun ngira wana kwa sana abele na basa pole kwa kima kama sumo kama yo kida rumina pero ngolia oyerure ya soire ga iga. Thank you so much. Yo kida rumina, we don't have much time to Okwana Chiwachi, I don't know which you are representative. Tabapa nimbi ya mwere na njini wendo ya mwege kundi yeke Dio Kindo tuwa somete na Dominiki lakini ndo jine ke kundi kirekia tiko ya mwa wakwane na bandaba ya oyo mwa nuara uchukuboro kwa MCA korokoro taukwana liba gerio elinde abande basari utigo wekaransi oyo mwege Wanya wotako stream live okobeka Inka TV. I don't know, Inka TV. YouTube, yeah. Kwa ile vya mabito. Kama leta ngoro kwende nyokoge. Sete boki mwanga wadi ali Yo Kindo no sei. Dominike tu asa matenere 2012 kwa Yo Kindo mix. Como sani to renge tu amwanjete. Debona to tigere no boro sani story. Na wata ina pole. Thank you. Biamono tendera ruminae. Kuja tumaliza. Huyu ametamaliza? Okay. Okay, asa manesa kwa Okay, asa manesa kwa David Soro say to Yo Kindo to asomte na Dominic 2012. Till we meet again, Domi, rest in peace. Sadikin sarati. Marita Jairas. Bukate Basha. Bukate Yabakai. Uncle Git. Come here, directly. Tomorrow is America. Aqui tem cara todos joga bicha kama huko higa. Toa salikinsa. Mwenye vijamo sasa. Tendela rumina ni kama wako. Baketi tena badai tumalize. Basa yo mwalimu mwana huyo. Imwage kegeza leo. Kipoye bila badai ebicha. Tendera rumi nae ni kama wako, msikuje kuniambia tena eti tendera rumi nae. Sababu nimeita muko wapi na nimesema upanga lenye hapa. Grupu hii amezangira stringi 7,550. Thank you so much. Asega asiri ya mako. Yana hika. Tenaga baba, tenaga bugo. Tendera rumi nae. Tendera rumi nae. Tena bugo mnoligo. Kidogo tu. Tendera rumi nae. Timatika ngo kwa wakilisha mwenzi. Abuga tema ikeria, aba wakilisha. Tendera rumi nae. Just one person tafadhali ndiye anachukua mic. Moja tu. Huyo ambaye anawakilisha nini? Time dai. Abantu bakristo kuba kwa byamol. Tinde na abantu bale mabo. Lakini abatorana kutwa kiribuna tinde. Kuna ntu abutwa soma tena Dominic. Ntwa sangereti 38,000.
tibese chiga etoko request twaegu a death certificate, a birth certificate yo mwana ebwate erieta ria Dominic twende tumwigorere account tibese John Twifo abatwaikirite igo tolera mataribo samalieta Kevin Momanyi nkansa umati ya serieta Jason Moya nengane Biyamano asama leta ko David Bongo Dominic friend yange na ndo asoma tena so pole Anyatora sama wewe wairire wia asama leta ankoro kustesi miruka tu asomete na Dominic tendere secondary ngokora KCFM ni twago atebuno moyo buno twachaka igankonya kutangaza toryo gusira wa Dominic no mo chano monene sana kurende ngo sabarende Nyasaye aremi chinkoro chino nabo igo familia yente elinde nali amangana rabebiya mugenda gutegera KCFM no tokobwa birengo by'amarengo kyanda nanye enuguteya sele tabali batamanyati nkoro kwa miruka sesi ega serone gechiko sori nabagosori ya KCFM nabo igo ngokorando mu robelio bwege teacher ituko ya Jumatatu weka Juma chinsa enye mpaka chinsa isano na ibere chiamo baso nabo igo mupira bari bagotegerera mupira nabo togotanga santore ga igano yo mito maite no ari garia set mic inka TV no tokobwata askobeke to moyego yo Dominic ore live tiganya saya basisi Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mwenyewe hata kama tuko kwa matanga jina la Bwana lazima lisifiwe. Praise Jesus. Tunamshukuru Mungu. Manake kitabu cha 1 Thessalonians 5:16 inasema shukuru Mungu kwa kila jambo. Hata kama haya yote yametendeka, we glorify his name. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Damakni Mkemuntu. Tulisoma na Dominic Tendere. Mbarikiwe sana. Thank you so much. Meto kwa tiga asili yake. Thank you so much. Na ndio tuwaleta mwana kama hii. Omwana ulioka watero kutafadhali. Boda boda muendelee kuchipanga. Habari moto ikaranza, mwa bandi bakabali yetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Chanzo Thomas na nimeokoka Yesu ni Bwana. Nataka kuwabariki na wimbo ambao unasema mzigo mzito Mungu Baba asiwezi. Mtabarikiwa. Sigo
Thank you. Omwaro inkoya na ande ngora. Koya na ande ngora. Estima yagenda. Wanasifiwa. Wanasifiwa. Nenda hiyo nacho mwana. Tegerera. Aya baba. Bako mubasta. Naima nokuarwa. Nenda hiyo nacho mwana nesimi yakwa. Elia bekile. Ono lende ndo wanja moto erere ebe kuna ende. Kibende bono mokole teresi. Erwana ndabono. Tulwa maskani twensi twagokeire omwana oyo asomere memi yagokora na inche nomogokone so takorora bobe ekiagera nesimi yako. Thank you.
GBCC ilete mnenaji ndio tukuje kwa mpango mingine tafadhali. Okay, thank you. Thank you. Tegara mwewe. In a very special way. Tegara ne, umaite tuwezi bona bona tora abono. N'abantu bwate mechande mene ba nyonto bakokumbara byaba. Bona bona. Nare babera abaremereri asensire nene. Abateri bara bange omwana olinkorera nane ekyakabere n'abana bali batige egento kira konye emora ncheka twiro omuntu liba katomatera byarwo agwoyo ndasoe bona mana mugoso wako babara ikurwa mwana beko koma in a very special way. Tafadhali, if you are not border na wewe part of the people who are coming here tusikomeka bona tusikomeka uchanga tafadhali bona ngonya seka sibona bona ngonya tusikomeka. Dio vale don't get out in the sun, dia boda. In a very special way. Tafadhali. In a very special way. Mugambi. Mokia make it work. Patala tafadhali. Utonda kwa kama mtu ni bagale. Ndio ndio kile sikonga tarare leo. Ujumbe. Motige. Aye, motige. Aye motiga yo. No. Thank you. Chinga dai. Biya mana asili baga. Chama ni utenene ile kipindi yake. Aba gani naenda basani bo mwana Dominic. Aba ili mwezi na basani mbiya mole. Ole toko ya na tole moyo tikatokwa na nimbi ya mole. Itanga ni pola se umochando yo. Omwana me konye mwanja ile na Dominic. Kendo gyokanda ko tebi bono mokungu. Ronko lengina matanga tuate. Kalibo Dominic ko eno kwale baba. Ote nene tibwa nchakole terwesi kali noya ensero ne bwate pechanda. Kabo mokungu kwetenenere. Nderema nyastaye nama itenga kigeko gera Dominic yarara mapema ogotiga. Kabo mokongwa soro gendo. Bali mota Martin Phyllis Nyanjero badia omo assistant chief uganya nsakia na ende acting kiragia. Boda bana baito. Dominic yorali leto bachete. Ene timu engia akinoge ndande boda etasire tiase. Rogendo ntoli tora akore boda etatobwate seti. Tageta teba ngambi yamo na bana baito. Ande mbi yamo no kirage. Koru Dominic agasirete mwabeli range mwakonyire. Tageta ko baligiri chitage kachinke sana senge chomo rande ale galia. Ndagera yigoro nere rade isabuni yaite chinkoro. Egera to morandi libaga atora andeli. Boda mwebange chairman yotendere stage ase Dominic ale kokolera. Tenenange na incha. Abara ina manyire mbaroro dobechi bebi wangu hawa ko banyolera ndeli bagatiga boda ra kora teko. Biyamana seri baga onde wensi ondo cha koleiga. Thank you. Joyo nterene bosiweino onkoro ku Dennis osire no ibonsongo ninja machaman o Dominic asenga kieto avere tenere para. Gonkole ratole. Tagete mutwanchere esiri yonsi ya Dominic nintu kwenye bwate. Ngenjo yae nyinge ale kuboka kurumwae oche stage. Omonto ago gojaya ase chinjera ibere. Ekiamanyeta asole ose kiata ebiri. Mwa ngire goto kyo gojaya na se ke mote ebiri. Intu itori baisi chibibiri. Intu na Bible na bagaka tubwate chifamily chitene ine.
mwaorokiri diororoje diokuoga musari enyange ya Dominiki motwanjere yaro twagechi gungora muna tokora lakini rero twikanyire torere na Dominic inga kichomwelio tigandi organize chi stage yemo asset Dominic achakerede otuge kom chinga kindly omondo yo maje abande mogosaliwe asobwango korwabu Dominic keraje the stage na soede ekyo ye stage kono changire taraye kubesa ekiombe kelia tendere boda boda next after chitinga ne bas ondu twako sira e family ya na tokwana chinkwano chinyinge inchibuati kokonya boniga. So thank you. Nje abasani ba Dominic bigamba kwani awaire mwensi nje mbore nene nkuru oja se familia ya muhute ko badainga bora sana mugano musini ni Dominic waja tuwa manyana kurunga unaro munga na musigana tuwa ya kusunga sana leo kwa stage aja na murusia na muira bosongo oso stage unaso stage okora matuka make ase bali mu maite oruara oira na ren meki okora operation anda keraira na akato kana tachi yawe buya anda kaira nanga igo onyaratara wa register dia stage ile ya town igange aje maniri kondo ando be pasa ya itu elinde mugano kore kwene wende yama. Thank you. Sama dia tangkor ku Cosmas muka atende samu tangko kolera chitinga stage isi town muka no mwene Dominic Girit kolia Friday aga chamba ka bosongo aga chamuane asembe kete ya sare kega kanyora tingiyo akatigeri ko tinko ira neranda ngambe na Cosmas yiki ekirengera limbuga te kuchiasare ekarongoro etauni oereganire tauni eshuguli ya bwate agakora tokaumerana ase parking ya Transline agantei akondangeri smasko Cosmas olisome gochimaega na achire mwao anyara toiyo na bonvire tiko gamba naye kire ekerime yane lakini yoba chinsa chiere gopo nganchira ngende Jumatatu ninchengche ngambe naye Jumatatu iteigeti Dominic akasira Sunday epikipiki entanga ni Dominic ya bugate iti ochimoino tinchi mai tinginyolet namba gachita gasoy kiombe kama yesokalia sironi ni uchungu Dominic intasome tener na overroban naman ikakaki imanyi bakeigo efaisiana gakoro kutenisi abuga secretary akoro kuchopo nyanja akoro ku Joseph Nyabuto na member abande pale nga lakini okobangwa na bale barusi abana tisukuru bachire gaki biyamono epasa ya itoka ki wanchange omorugio ya imaro jintu no kwena na lioka mwanje kwena no kwena na we ekiombe ya tendere boda boda juga ase Dominic kono jakire ko beke kaganja kia alende na bantu bae Dominic kono changire tara ewa so tiga na banke mosali utiga abaraibo kababere batenene gaiga batebe ninki babwate eko genda direct kuchase morugia o Dominic awara imensi mwajira somo ego Dominic yato we fumbia tole twensi na mwe gure Dominic no yomo tuasangire era stage ya tendere
twakore nere ndugwate group ase stage ya join oigo ase stage ine bwata barai na bange bateni na abamemba mu wave muisaranse abarai bo kabatigare wana se yenje ayi abarai batigaire ingongo kwana bakore ko kwana marieta njoyo ndenene ngo kwana ngoro kuikire fumarube noi baratinde nkansa uri awongera mwene Dominic ase group yane elinkora iga so twaira abantu ange komi kana bake chiba sia eto kasange lichenge singikiri fu komi boy gondo gwate welfare ase group ejo oyo mindoka nyoro ko togo sira tukanyaro sange singi eri busita chiba sia kawa singi eri 16 kurwabu omamembo itona royo omo Dominic aremere tu akamusaba akamukabeza singikiri busatu tukarushiri busatu tukamu ya kabezete chigatigara siringi 13 asiwe sechina chiko chikwanda akakoja somo ryo Dominic agolero omwana kende ekyara Dominic ali kuwiri nataka kodo omwana kende ole ataseke ono nawo igo chiko ira na mwaya nyomba njakera barai bakwane amalieta singo je chinsa tosali Kigamba kwanu kwa irire mbiyamule ngoro kwa umulisi Kennedy Nyaberi umulisia utendre stage Bernard Yals muraibe kiumbigia utendre stage Samaria Tanchofri Omoro muraibe boda utendre stage Paponi mbiyamule Samaria Tandagras Moseti murai utendre stage na sekiumbiwe Tigamba kwa no itola sama benga kwa irebia asa marita ni wakon kubili Fredoruru nigende tresara ye kiombe ya tendre boda ani gondo mosemia ase tendre stage abantu baminto mwespingo bateyibuna chiama nyate ngo bakabatebya ase kiombe ya tendre boda ntwanyortenga gwetani ko gali pigi nande tigatugo chamo ase ngichiyo kuimokani ase njira ya moko sase yende aso yo mtoto Dominic twakore kiombe forum around 5 good years twakore binge abana bakuna mubaroje gabatendre boda oyo tabwate pigi yarenge yaye goikira bone gabunango kwana mbabere batatu otabwate pigi yere yaye igono ni kitachiri bali bagundi pigi kwa tunya kwegenderi I'm very sorry gotebanga nabora chopa keligu wango iga iko tobwate program wetani kwa boma semia we stage ya tendele tataka rande bona bana boda nigombate program nyume miake vere kurbono mpaka tokole kiro mwana boda nigabwate masini yaye akwegende program yende mbwata in mind nabana batendre boda mwana onde bwensi otabwatie ng'ombe usotabwati kende gyosi 2 years kurbono nigabwate ng'ombe ya ukamera byenga uno mwana boda igo bali bosi bibacha itabana ba boda ochakira boneka mpaka tokole tumechipanga noina banda siasa bali babugete ngango to tumeka bari asenge nchiyo gweta bagenda motu next twabaire ke video ke sinini ngoso akutoro mwana boda o contest aseke onje ko machama chache ege ko gara bwan abantu aba boda nabo amanyechi barechi neme gongeko kutoka na bintu bilu na bako travel nechi customer chiabo kero kendo yiri customer omenye kibwagi ogembo wakuchifaini igonto bwate program abana siasa konye kolega this time around muri utumeka kuna mukagerete mwebange nechi barechi tureme gongo konye muri kwebanga mana boda ka kosoka bwana siasa moto bwatsi igo abantu baminto asagia make chibesa cha Dominic bunabate bintu akwate sabu nene treasurer echire 13000 chire cash chibesa chibunango kora iga ntagete nchibeke simyo mongina wayebe oli obugete ngango chole butugoja ucho ipole hakuna cha hiyo igo kiro monta kole omukio yakole gendo kieke anyore ndagira koli tiakole ngere yechi ngana kito teje butugoja gutura
nondo ubugete ngana chiche iga gokoni. I'm very sorry to say nga abantu abande bonsi ipi n'abakristo kwandi jinga cyari gutoka na mwaka na bareke kurandia. Asante sana. Elieta kagete na kwani konkurunga Wilfred Oruru enka mbokyo nensaria kongera igonga biko genda buya kungaka barekiranya byo kubonye uburayi bwa kumachoke. Mwanje itakwenda tibia. Ona intune yoto kwa toka kuruse chiade. Akwani na matopo maana kio mugambina mo. Sama yeta ndavdi joy. Esa kardalia stage. Dominic gajete kiombe gajete ka dua gole miaka ngeta. In fact tinyanali kire kiombe kuna tua jagde ni jasa karda for 5 years. Ta nya go inchana muna so yako. Wako mote Dominic rate welfare. Awo kwere. That's why kwa mwanamzi pikuru kwa mgoto goja. Va po pale 100%. Te to saberana to va tener que hacer. Piama. Itanga ninda te dio monno dio minto ngapore. Baba pore ase kwatigiru na kongore rende elio manya komenya. Otere rende tigo gwetwara mangana ko tigo kongerare. Tigo manya muno komenya. Nje wande advice kiareti korwa se kiombe amaria tango asita kerubo korukimai. As, iho moro jinga tu abati je bintu bya Dominic yake. Togenda tendora tiga. Mwara di bakawa nginamba le kyombe ya boda. Iho mbali baisiboka. Moro jinen. Bono tigande te stage eri igaita ka abara iboka. Stage ya tendere boda ase Dominic ya lego shiriki. Ni ndutu abera tenera chinga kichi nyinge kubwana ne familia yae. Kerieta lioka na kubadebi kyore stage. Ti bageri ndi andobe kuchia se ward ward ere de sub county. Uruabu to mokole lyo nyasaye libaga ara turandia. Timo basa kosuka ndura kora. Bono ulio kwana tali kwana. Igamba introduce kindly. Vice tinda korra. Vice Chairman tinda korra. Sawa. Aiga boss bueno na kwana nere ke gancha yeito David Choi nere treasurer ye stage. Eric Yongeta nere e chairman ye welfare. Bona yon spino moro chimna kor. Oyo are auditor Douglas Moseti. Pinto mbiri kwenda bugeka morochi. Oyo enforcement was road safety moroche bonare. Oyo nero mosabiito okoro ku spiritual leader Simeon Aliga. Umakonyi bomoliki Bernard Charles. Vice yane just a word. Diamone se ibaga. Sama yeta ngoro ko Evans masenya mbane. Yende Vice Chairman istende. Tingo kwa na mange to ebyo ambali mbali. Go chande mai kana den kwani. Lakini asebo na iga. Ngento na tebe Dominic ga dengo obedient yes stage ya tende. Kikuare como tenga koreke ga lego kora. Go na kioro cha bangwana aba bajete na bajete. Awai go tinkwe ba kuona nga ndo ya ne ga iga e koro ku Vincent ntenga. Konya na tayo na intuga lakini ne no are within ese chibesa chieke ombeke na ate banga ga ali Dominic no are ngo kolera. Ote banga ese 13,000 dieji ne ro mente eli we. So na cheji na boko beko bichao. Nili wel timu yende ko wel maiga na bato kwenda kuona na to toba. Sawa, namogo karanso, thank you. Nainchendo kamugana gasini nige stage ndete kitengo kende twakolire. Buna nabatebya Dominic kera rwetege ko mwagacha tendere in fact na gotochanda. Na no mosabaro bali mwashiriki imwaro nantwerwa. Inu abaiboli mugwata bamuramu aletire para batebi bateme kuibunga nabande. Ekina kiegento gyoka kera tokonye. Pigito korundi yoka osomia abana ntugwata abana chiskuru. Nalo utakotena baraibaito bali bakoli kina bali baro tugwata abana chi secondary tugwata abana bakoli baite to chi university komora cha moto ikange totaso etikiombe nturiko nyara gosomia mwana abu kerong ngende te kwa na igo word please muna ko ibanga goja tiga to Dominic
disikaniria elio moelio buna nere okugani kwae kware mbale tole na bwe stage batali gotaka tokoraya paka na umu gake naye nabo gatongire paka gendeki ya muntu tatageti so tubasabirani morandi go chikorandi tubeka sama okanya sai Dominic gago tuomwa tuometu ali stage yaito gasogeta lingi no mogokori tukiri sana agaja toko na kuligeria bitabu records che stage koro muntu koru kwae Dominic yegento gyoka kwanide ndoche kono ankorunde ni nkutingo bachanda Dominic agakora bwana hawa Dominic agakwa inje gende giego tote itukulia go tuli manyita otwale kona gochekeria membe ndi asireti moiboli tukuboli ngakinkorwali akacheki kumbe ere intention ya ale kona komagi kere getabu ngakiria tali anendiro engwana engana rusitio mono ndoche ninkwa tingo bachala ewodi karibu welfare yaite bwata cross watch tendre ward to bwata stage 14 ikitoko sanga abara ino baraiga na bono bago chikoleta esa ward ekogenda direct ucha se familia ya Dominic igo kero tu akorira talinga tu agenda otwataka ko baoroki omwerekio ekitwatagete talinkwano egento twatagete no gosira asenge njomo chairman ito we ward tayo na ende sabali na boigo omufaisi yoye ale kitengo kiegasi atari konyara gutoka bono libageri inkoliena na gochi asomo chairman Bugembo town ale tabara ibamwabo batwe baasha totulie tonyole lingana kurwabu toeni domi na maskani. Thank you chairman karibu ya mwana chairman bosire sengeji yeli baga enje tigangire chitaika chinge kukwani omuganda ngana kimwabo ka ya mole twesinkolera tole ekanisa mwa chairman utenelite dingani yala yo na bami ndo mwikira je kukwana kala kumwe tedi kukwana mangana manga sengeji aba ndo bakwani nitugolia ukije ikira ke ikira kiri amangana muna mwa ikura mwa chairman atebi abo mumuroyo muikomora etagateabanga ndoche tingo bachana antarato jana so nataka koteba iga before ward ya taraji ile ndiko kwa speaker teta bachama ni we ward ya ito mutene na chairman taraende ward chairman choka avogeka ya baiga ase gento gerie ward ya chikoreta tadi Moire ngora bono motigera nere ngore dare motige oi bwana ende totegerane kamuranje totegerane namoga niolde or ward yende muna na jire koligere na ro bara ibande meji ward jinde bara nabo go liyaka baka iboje goja onyola niaka baka bigose jirando je binto iko genda na bora bata onyola liba so nganjere daite okokwane yeta joka kamuranje because ndoje kanisa yebangire nande babaira bare mereri baraire korumambi baka jinsechi baka banyoli lakini ende nande to genda na to kokwana mbiya bono chairman kera abami ndande boyere boya malia dara no tingalo lima stage ngerani pero mo wala aba kira somo yega umare ya mugaire yamono so da kwa yo to sabari ayo mo ayo kwa amare dara esa council chairman this stage Joshua Mwenga na urumba azia stage njira wakwa ni mbia mule yatwalenge mwinari goro no musabara rende abotoko gendia iba ikebindi kiagara oli pota boto lenge mwino na ande twate litukolia leo asa marieta no majema gombo lingam ne panisero ya Kenani Alphonse Nyabisiongo stage Dismas Molekwa Vice Chairman Maraba
Bia mano. Korango como kogonya kore moyo. Korango iga. Bia mano sana. Bia mano asama ni tangoro ku David Bongo. Mchama wa Highway Stage. Senjo machama ni awons bimba quality. Jitigangunya ngana gasini ngaki. Kumuranje. Ege ndugi atoreta ni familia Domi. Nana wantu kobege ndege very clear ngaki. Kumuranje. Kende yo stoko kora. Iko to kora on behalf of familia Domi. So na kende yo siketo bwate kumuranje mo kora to na kwena na somo swati motor rowe sawa ngaki. Motor re bobe. Ege nto to bwata ko na dara kijasengo. Na ande to ikunga kara to arura mando ko jore banja kumusumbua. Na kitu ko kera chisi hivi. Kana bona kumugwa tu kana chira ngaki. Chira pesa. Dia sana asa kontera. Na ande tiranga ni pasa de ko jasa. Ande ala kuna jeme tamba na ino ko sumbua mu. Dia mana baca mania sing joko ba de. Ada kalau terana. Kalau chwa ba ai ko. Lakini nda takoteba bali babwa bamanje tebale welfare na secretary echiber bagotigara maye so abara ibande be ward ande na omogo suka because obe na rule biyamono so kichama okay ono abara ibande be ward abara ibe ward kamoranje aba bos ke bosuya bali be ward bali be ward Maile, nyongo. Babeki. Biyamon. Oh, nata kakoteba because of time I think imoroje program ne kwa. Marieto. Subanda kwa. Marieto. Kedaro batiogaro moraiwe on. Na renge vice chairman ya setenda lakini mwana wa ngende secretary ese ward odo meliki na renge ke sangya ese ward yange ma go walbo wale ese ward members wale ese ward wale wako to changera na Dominic alengo changa na saba muhimu kiama kwa igorega boda boda one speed na wale ese welfare ndia mwana Kimbu atiande tora batavi ngara kia family mera ya sona Tajika mera ande asubali Yamoro siri bora ono treasure we work Muyamore Rero toka gasire mono ngene rie ke pasa tani mangana Nechi mai kiga chibe sinyinge lakini ko yakulima Bono gaki Ngetimbu atimana mange ngoro kwegara Kristo amusinto wongigende kuru boji mata Tigandu ngora yare ngababore mereri Obongi mabweze na obongi bunengazi Dia mano, ese njeri bagana ende na hata imongo, njeri mo coordinator we ward. Chairman, one request kumranje. Request ya motora ko making elinga, etu boda boda do bata bateje. So aka mo chikoriya abantu bagotera, omwana umumuro yo gotera na naso gatisidi. Ko boda boda mo manyorera ka baga konera koreki. Ate. Dia mano. Bwana na haya bago tigaisiko. Yes, Bwana asifiwe. Korango iga. Tita diko kuona mange konende ntagete tuloko tutorere ndete aseli bageri gana nyorere nyare ko bakingo saba nyuma tara yere masaboka naro sabana andonsi asore na boko moka nyare ko rogo saba abo toko moka igoro to sikena sai to sikache urendo sikomo nene tikatwege ni tosabe Baba katika jina la Yesu Kristo asante Muumba mbingu na nchi jina lako litukuzwe Aya sae obokore bikone na manene nyasaye konyara corona ya tosibire mono korende nchiri tari korandiwa asibiro ne chinga kichinga bude chinga cyanyorirwe
asingeje ya Dominic anyarete ko bakabuzira marandia West Station anyore libaganya sayari nene yego chukwana nemiganda y'abantu nasabire kuna keroyomo kera lingana ligo chikotena go marandi kawo chikotena ya site keroyomo anyare konyora ensemo yaye seseni boda boda wonsi baba ili nabasani abubarwade asingeje yo chakorera sinkeye igo kibawo chikorana ya site kora ebikole hasichinkachiyaba kole bikole ya sana tutogo chikotira ase omurundi boda boda kole bikone kitoko bwate byo mabiri hase yitede Yesu Kristo ni ora asabire na kuegena asamarita kurangaliwa Dominic Ondieki koro ayo stage sasa ni wasana tena sawa mona inwe amina ona watu ndogo atigari to atigari ngaitenga na abairo mwenge bakaliri ndochenge kanisa yaga chikura kinene na abairo mwenge kamuranje omo chairman bwe ward ya buikanga oyo minto na arwara tali kuchikanyora ibaga because I know ka kiongo chokwa ne elita kyo so kwanja kwa wabona enta ete bagwe ko migwera abantu bangire bo migwera nabakwaniriye asemara baba yabono mbya mule obwama tetubwate ne stage ya tendere nabo chitendere ne mono yagera lera tweka na ichimuno mo chairman uboikanga asenge njo kanisa ne program torochere tight chairman pole nalo jawatenga amalieta no baresponi mwaka nyambane igoto paka ine na bo chitendere onte ne teboikanga Mosese niwe mokwira na mwira na bia mbia mona wana pota pota kainche yango kwe okay igonga kujali sio kuoyo igona rubo njari wodi go yabo mari ba wodi ebo njari aria ndokere ya kwani akyango akiri na into ga into kabwata igona go sa bana pota pota moganda igo na into ko aria se wodi ane ngoro ntasoga cyo mwe musiya ko dino ko chikoboya ngombe ya mara ane kora aso ko mwana aria ono nanjere mbe ikeni mark mosana kana na liba kamuranje nabata binje kala bumwe kama chama ni bogembo lakini ndwete nyaburu basirogo nataka katebanga amura umukwani oyo mona atebanga abana siasa bago tutumeka ono I think nto ikaransa tukateba mwana siasa utakete goja aje tobanga ne buyanga kitako kole binte daliko chigoja bosa ikansa ko kora muna atakete ominyoko ikawapi akuje tukae chini tobange ngangi ago tokorere kera ire chikura because bose kero mondo gako liginko irare kero mondo yoko ira chichenes eli akabere to ikaranzira asenge chama sikani yo mumuro yo irare lakini nabanta ete ko bolinge kero nkora eta erangi yaito okorwa libosongo konya gotirimboga na bako nyoranga chipambu chiakire chikira lyangene daraja ngumbi chiaerero nabana liko chakobolinga murayo ndora babo machoka chachi yaitona kuchirugora sera mieko nganda na borabu barabumba nyale kubwati bamanya ngaji pambu ngaichita kire kobeko because yakorange chimoja tikwera bo basi oininje yona aboli because I think a story yo mwana karamuto kwenye bwati na mangani ya accident ekyomo elyo egere ndangeli chairman na ward ne pass omoiboli ora omwana okaga kore biasara ebyoroche totene ina karamu boli osanale dinde ebyoroche titoketenetia because hakuna ajanya go tochanda bali bakonya kwebisa mali bagenda asbagoji okonyoro mojando mwato kanya tuabora etoko kenda so muntu ole member ntoiwana ina ntoiko kenda ndonsi nabakonyoro mojando totorora ngije munanje kada putingi na gendo kende so tikankorera kwasanga chinsa oyo mwana uri otigara atinge ward ne bangeta gokoere pasha kete ko jabu ye libusara sin na deko nya kokolenda egere nya kokosuki omuro ine ne bange so chairman tigango libaga nayo moneno ito egero saberani egende keto chiko omwana oyo otokorere biyamano Bwana asifiwe. Haleluya. Oyo no musombo nyasaye igakuru ku Dismas yomale ngambomba barugora igondo mo chairman we sub county border umachoge church
Pastor Muyamona soko wa Molemereri Pastor Ndari mukungu oneno ago chabo kurugufani isi anje nkale kurandia ngawa kadisa itiacha abungo mutanga nale rendo wife yana kera abo basta kanyako monderera freedom of the gospel gusebano nande no chembu yabale igone gesangyo ndate kwa nali ngane limo pastor na rodi gwatenelile lingana ndira kero twale kwa nyuma muroito na erosire to boda boda rogoraria na kwa neteri kama chikoreto botantanu igandi kirali faiga chiwodi chaito chireisato bo machoge chache na kire wodi ne bwate welfare yaye sengera bosoti igebwate stage 18 igebwate welfare yabo ekero monta asirire igo bakogenda na barabo bamuchangira kifyao ntori gosoaime mbari gotoa ntori koba bochitendere the same case babwate stage 14 na barabo na totenena na barabo babwate welfare yabo machoge basi babwate stage 17 na barabo babwate welfare yabo igaba muri bari bare ko boringa ki nga stage ekyonse cyara tatachi basanga ikiatiete I think na clarify ringa neryo nande mwali gure. Apart from the 30,000 they are not 30, I think 28, not 30. Apart from the 28,000 tokwa omwana omintaria oro mogina omaremu expenses inkere twatenenelete igotari echichoka chire omondara achare tabangana. Finally allow me ekerongo chikotebya omo welfare oito echaledi sukagocha omo turesa roito sukagocha omo swati orio minto ni chubosia baba engina inchu ondora amosira minute past I'm almost to akoli otenala ndaka toko enana engina sukaiga mbiyamano baba tokwane tirieta I know that kwane dieta ngote una toko anyantora sama wewe ile bia sama lieta Miriam Ngoroku yo getanda de ganinga nde chia ready ya Boston reward welfare welfare ye bwate bakaba kungu bakoyo taliko ndi bigi lakini obwate eketoko kora no nyendo mubasta ngo titore twaba omoikabu obo bali mongo to bwatore ekero bwato gose no abungochia ekero bwato gose ile buna bono omuswati oyo ngo kwana abantu batenga ni balimo omuswati otali oyo ito otenare Dominic atiga asikwe omoire kiara baka mateka ngo kwana mateka ni balimo omoire kiara abuni ntugwa kuna oyimo kaito na barata biro go very clear ono mokungu ito tali gukunu am communicating tali gokaraki na babo siko mochomo gute ngai gotinda kwana omwana oyo ito akine buya ase Dominic araire amorare ne buya na Dominic akorare ne buya kero gochikoe we pasa finally na kwana re goro yechi pambu echoyo minta kwana onyore mwategerere gesa onero rengo koro Dismas yomare kipambu echinda tentebe igaterane ba authorities onyore muri gotobekera kipambu ono toko imokia mato ngokura tore abamura bali mechi reflecta ngo batebe tokure pi ado batebe nechi balimo gotwekonye ndoigwana ile tokure pi igotwarure wani ingega ndaseta keire kipambu chibe kugwanse romo sasa bakogembo abantu baitokana nga Dominic tararete eliyo moiso pi pastoria eliyo moiso pi tikagoto abana bagosoma toigwana ile tikagoto abana bagosoma gocha chipigipigi ogo choto ko makongo ta chiribusa to nande ni tutokolia tikagonya komolinga ichianda oyotenina na ero kolina bande ta tuaja toigwana ile omonto monene na rotota te boda muyamono tigo muswati omintaere liwege tore keiga insabe pasto chiche ebicheringa yere kongonda pi muyamono nganchere nsabe obasto bona bora bumbo bwate ebiwango ikiana nkerense akekedina kenene ebiwango ambiro Mekango sabaigana bago liuko ngorange liore ya ikapi njengo ikande katika berabu so bende
tigansabe basa achiko kirao ni gosebano karako letera nilingana dia Nyasaye kabisa tosabe ndiko batenenia. Let us pray. Nyasaye muya tato mwana no muikomo chenu eba konesi kone biawo biamona seyenge choye chinga kiechi na amanyire nga mwana chetekira kyabene no yo minto Dominiki onena twachire kwa bakiro linga Dominiki oralire na ndengo bekwara asembera Nyasaye na kiyale ngebuywa omongino yo tigaire no mwana obagitere ne chinguru chiago biamona seyenge choye nsemende na ande tigarete Nyasaye yo murandia monene twasabira oto ereri omugando oyo erinde banyore lingana lyawo akero gochi gotume ko musombogo yamana asengecho y'abarundi baito ba boda boda abateninde na Dominiki asengecho nera ngotene narenge na barabwo twagwetigeire Nyasaye otwicandira ebweka yakoera intuna abawo igo twasabire tosemera tinsema so Kristo oyoro motoyo ito biyamana monsi kera bamuraba mo barama basta gogo saba kubasabira niyo tenena basta yogo kwa basaja banaba ya abakungu mbaro balomo Amen. I'm so much proud of you. We pray that God will continue to sustain you. Baba, ninawabariki hapa. Naomba neema ya ajabu juu ya maisha yao. Wasaidie ili kwamba wanapotuendesha kwa barabara tunakataa vifo vya mapema kwa hawa ambao wanaotupepa. Najua wanapepa watu aina mbalimbali, sio wao peke yao wanatembea na hizo pikipiki. Tunaombea barabara zetu tukizima tamaa ya shetani ya kunywa damu za watu barabarani. Tunakataa hizo mbinu kwa jina la Yesu. Baba, tunawafunika hawa na damu ya Yesu. Naomba uwape nafasi nzuri ya kukupokea wala hawajakupokea, ili kwamba shetani asitumike opportunity ya wao kutokupokea ndio wamalize. Tunaomba neema yako katika maisha yao. Walinde, wahifadhi, kazi njema wameifanya. Mungu wa amani, kutokana na viongozi wao mpaka yule wa chini kabisa, tunaomba ukawabariki. Kwa jina la Yesu, neema ya Bwana iwatoshe na sote tuseme amina. Amen. Mungu wa amani awabariki. Amen. Amen. Sasa nigwa nande tomo mura ngachire boda boda onywa mabwango toro chi Dominiki ototigero mwana ali tokorora oba maredi. Thank you, Pastor. Thank you so much. Bwana Yesu asifiwe. Bandu wa mintombi yamara somo nene notore biasi Yesu kuna leo sababu minto ba boda boda umuyigo yo no yoino naende kunango kora iga kotakane na toro morobere bwe kanisa bwoko boli sanduku weli baganye kia alia mwana ba minto be kanisa, lakini asinge jo nabasikire basaja aba boda boda naba yamule moikaranse iga na ino motegereri ngana to gokore injiri naende Mungu adisi kogenda mona ino chiali because moraba ngwana baya ya sauito aba mona ino asikira lingana. Bwana asifiwe. Nagoke iraba minto bonsi au mwabeire mogote namwa kwanire emeroberi yonsi yabeire. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yenu. Mbarale talingana na Nyasaye. Oru yesterday nchama no machama ni olio boda boda ngayale. Manomo chama ni olibwe family we Kenyoro. We had a very difficult moment yesterday and today. Mungu awabariki German. Thank you for the great work. Mungu awatende mema. Ono mambi goto ikali mocheri. It was so sinful. Ekarona nyoranga tugenda tukuyalika nikoligie pick up webugolido Dominiki wochaga igana nyoranga ya linganeli ya mbere ile so bad. Nyasaye nkonya na nyoromo aspirant MCA naenda namubwate goti namate bwana turi gusu na chibesa njindi ya sinko kobesa kurwa itora akole mana korora gitogo kwa mwe musio lingaya. This is aspirant njudata mosacho mongakele chinkobi tatuale tiente mio dei pasta ake chimbo ata Josephine arule onga chiribu isana na inche na kabesa na njiro chimbo sabande ngira miliku ekiagara inche na kanete moche litiri inche na letre biombe inche na letre meyure maega yainabu inche na yanda ina kolide igotinte meti kono chiribu isana njiro chingo ila neligunde na chiro chiho na kabesa sina kabesa
Rangero musacho ye microphone. We need such kind of men. In fact, kananga Dominic ne pick up yamo bogole tigocha. Ngora mwane ngebuya. Lakini musacho yo karona mate biante pasta ne chibuisa no joka but namate Reta Jones. Namo chura Jones. Okwani. Monyi nolia Dominic yotiwa. Ikanisa abatata chisokoro na abamindo barango bakwani mbuya mwezi. Nchasa maletango ku Josh oirongo oibo mweno no moibo rwabo mulingamwa na njetinyi siasa asa matanga Dominic neke golikiane no mosani one to averete up to the last moment inaacha kolera lakini rende Sauli mwewu na siasa nido nalego kwane genda kama na kibo jitendere bono igetete bichana ne bichana kia toke ninje abagocha batai bantu ne ya mana sana asenge jukwambo atisina kiagera na kulicognize na ingurusio yomo toi waneiga na ingurusio mo tinde kitokole muchanga asili deni lilia 5000 litikaleta sama na ingali yeli ndege to mondo yomo bueka oyora tena ndenga pasta chili buisano chili h chama ninga ya chama ninjote na igana yochewa chibesecho ndege to mondo yomo bueka oyogo tena ndenga pasta chili buisano chili h ongere chama ninjote na yo wade ngaya ngo ngaya ninjuta njomo tena bungu chiawo endo jinsi jine chenjiri in siasa teyo lakini asenye njo wate nenile do the same MIK tafadhali kwa nate nako randia tebasa kwa kananga pastor tena siasa welcome pastor asante ese family abasani ba Dominic abatora swama bitigamba kwani mbuyamore oyo tenene gaiga kurukweba nishogari onye moko moigu ekiombenkero twachaka gage kurukwe machoga development enterprise narenga sometime ngara aba muraba minto ga chiri reflector ekaro moko rari eta team aba nishogari ono no re kurukwe aba nishogari enachaga iga esengenjo aba muraba boda bang'akerete simi bagante bino etobwatiri baga tema gosikuisi chinsa oete noebo naige naruko Nairobi na enkwenda Eldoret nate batigangire chinsa ibere iga ngikasaba muraba basani bane mbaye pole kwa sababu na Dominic noete na mumaite engakina achite nkana chi reflector na obante betibuna nwarenge igo and it is very painful akaroto gosirie kijana buno yomoke oyo bwate familia yake otherwise tinda ito kwa na mange igoro ya siasa lakini kimora yugo chimotu elieta vanisiogari gwaturu kwa sababu ebichana aga na bagonya bateva evanisibuna kwa retira mangana maya iga onye gukare gotorete rebinte biega bono kakogo ikaito gorete binene na keki ombegeto togoteva na ki egekuru machoge development enterprise indro twa wate no ene road show etogoteva ndumne togosanga na kebege sinini na kitu atebye byombe byonse bibo machoge bi register kono iga bunangete neine iga ebyombe 100 bya register ne byombe igo chako kitoba ntoche toi karanse to bidigerere na to konyana na ba muraba boda na go kibuno obwamu mubwate buna moigwete ga ne chigweri fe onye to ni fe amangana otari go chibuya no eni ndu na machoge development enterprise etogo tebaiga etogo konya bali bagwe konya na kie kitu atebeta na ki etogo di nebyombe bibwate members esenge jau members mbe bange ola bikwali chinsa chia ne chukora ndata na koli so otherwise esenge jonare ngo sokake na sabali bagalinde buna sokake tigandwe egetoro kiane na pasta nereka asabire mwaka nere Danieli ngo mwaka nerani ebona tigange family familia monginoko gosengo na yumo momro yo manena be familia mongina okay mongina kwa wali okay mongina
Masaji wa yorule chini wikomi ujia somongina. Thank you. Alafu ngwa kanali di deni diye gari ya bugoli mubere. Joko mwada. Chiribuisano, chiria, chuwaka na lideni diega alialia, H. Olie chama ni amachuma ngayari. Chama ni amachuma? Chiribuisato. Okoide chiribuisato. Anda isimo ko nganjira kingende sabani. Nanda moko iwe yeta bani siogari mbono jabani siningo. Engakeri ke goika momanya na kimogo kora. Asante sana. Thank you. Thank you. Ingina chinsi chine chukora nga. Mwale ko nganjiranda ndiake ikiagara bande mbara. Moga bimbara iga bachira batakende ko ndabara bukananga. Gonga bono mugo chakaiga abande ngondro bali partiality. Okay. Okay. Asemi njai kujiba sata itagoto. Okay, doa kujiba siji. Silas Yayunga otoire 1000 chigenda se family. Thank you. Bono moko nganjiranda taringa sai. Nindo jaba sumba bomo ne nabagambi baita barahiga. Naki. Bali moko mugwati bwango. Oh olia. Minyoka. Nyoka bwango bali moko minyoka. Yani numoko rango arode chia rule moko ramotira. Okay. Ntagete mwana tuiwelinga na lenya saa. Na lenya saa ito atokonye asoko iwelinga neli. Iwe liyogo sisi ni asotole. Chida ikanku ilane chinke sana asoko leta linga neli. Lakini meyane ne iwulega. Koro ranga mugambia singi jumo ikoyo weo kulichibe ya soke andara buya. Nge karayeli. Para nge karayeli. Para nge karayeli ya baada kushia. Pastor, thank you. Pastor, hata umefanya kazi nzuri sana. Asengi njumo ikoyo bugo sangeli chibe ya soge ndile byatinda itukora yulimia. Ndake tenyole chibe sichirichiro ngoli bona. Bona buna wacha matanga. Inyigwe. Balimo kokwana genda kuchipara alimo kwane. Lakini balitola matanga tuiwanane. Bwana Yesu asifiwe. Ndake tewo kwana iga buna tuacha samatanga ya tuatwali leli yanda. Asengi nche familia. Tuatwali no monsigo asengi nche abaminto ababe family batirire na monomeli amono mwanoye na kuna tuachire ngenche ngonta gitana yali liyanda dia ulirolekana etokanga nabagambi boka twaligereria twasangeli kurwasi bale arafu intu tumanye kweombia ngonta itetu sabe na nyuma yogo saba nchake ko sangeli chibese chirongoli na nyuma yerongoli oliyo koiwagende na koire liba gogende bali bake bako iwote na koiwe nchiri batenene baiwe nchiri akiri na mwake ni nyasambi yamane kiagara bali bata itakuwa ndabachiri bali bande mwatigere inwe nino abangwa nabaya twacha matanga kwa sababu matanga utaratinde kuli twacha kutindeka. Amen. Wacha niombe. Baba wetu katika jina la Yesu Kristo unasema katika neno lako takatifu, heli wale wanaoenda katika nyumba ya wanaolia kuliko wale wanaenda katika nyumba ya video na hata furaha na raha zingine. Mimi pamoja na hawa wote tumekuja, lengo letu kuu ni kwamba tukaweze kufariji familia na kuwaonesha upendo wetu katika matoleo yetu. Bariki kila mmoja tunapotoa kwa jina la Yesu, na kila mmoja aseme amina. Inaanza hivi. Ndenja kega keyboard yake buna kerega. Keyboard yake buna kerega meteye iga gochaga 20 kuchake gochega ne chibase chintu. Injwa neno ngoli yao na ndo ina note ne gobno lego, oikaranse gobno lego, lakini bali mwatomwa murakira igasinini. Bali mwatomwa murakira igasinini. Ko barangelinde badai. Bali motomire ko barangelinde asinini no naspirant MCS MP murakira igasinini. Nitawaita badai. Thank you. God bless you. Kujeni.
Kujeni abantu abarayiga mwesiga nchuba twesiga paka maegali ase speaker yele magega speaker liko kwa nero speaker nero maegali liko kwa nero. Okay, tokole kubango. Thank you very much, thank you very much, thank you very much. Karugo, God bless you. Mungu awabariki. Waita to kurwa kwenda nande gocha tokokora kurwa kwenda nande gocha. So na Lydia Sophia kwa wapi? Lydia Sophia kwa wapi? Kuja haraka mami, kuja. Wale wanakuja kuja haraka. Natoka hapa narudi pande ya juu. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. God bless you. Yes. God bless you. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Thank you. Yes. Sasa nakuja pande hii wachakira yonsi pipaka agaika tochi ngoyi tukasekara yeyi mchunga mwenye wacha matanga koni serious kwa asa matanga. Please give me good microphone nipate ya waya. Nipate ya waya tukuje hivyo aba hili na rodi ma abana aba hili abasani. Thank you. My waya. God bless you. Tuendelee hivyo. Mungu awabariki mnapofanya hivyo. Patie sauti mzuri. Thank you. God bless you. Abantu abanabaya ngonyere ropati tena sesani. Very good. Thank you very much. Yesuki maigaka abantu batumanira. Thank you very much. Mungu amani abantu abanabaya nabokorora abacha kupima ngikegendrete na abandi bali banyagokema bali bachira matanga nabokora na bagotena. Thank you very much. Abagambi baramurati gasinini nitawaita. God bless you. Thank you. Hey, thank you Mogambiona. God bless you baba. Thank you very much. Okay, nirudi pande hii kuanzia hapo hivyo toikerega asengi ne yebegete yange baliri engi namna kwa rusine pochi yiwe baliri ko kuchakira obono bonsi bibachega inchungo ninchwae onye wacha matanga kole serious no kolera so nincho. Very good. God bless you. Mungu awabariki. Sofia nyongo tena wako bora na Mungu tigera hivyo. Tuendelee hivyo. God bless you. Mungu awabariki. Hao watu mmekuja kulia, mmekuja vizuri sana. Neema ya Bwana iwatoshe. This is great. Thank you. Neema ya Bwana iwatoshe kwa jina la Yesu Kristo. Ya Bwana mulambi na korolile. Thank you mulambi na Bwana. God bless you. Thank you. Thank you Robert. Beba hiyo leta hapa. Jaba Bwana tora paka boss incho. Anye tora chabono ninjo. Aba mwensi mutawaza ninjo. Ninaga akiko mwika na sere melionsi yaka ni ile. Ni mo wasa kwa yasi. Mweka leta. Very good. God bless you. Ninjo. God thank you. The Lord bless you. Yes. Tuendelee hivyo. Toa hivyo kabisa. Neema ya Bwana juu yenu.